Ja sam već snimala za YouTube, imala sam kanal od 1300 pratitelja. Zašto sam odlučila ostaviti sve iza sebe i početi iz početka, saznat ćete u ovom videu. A prije svega, red bi bio da vam se malo predstavim. Svega, moje ime je Tea, a prezivam se Mratinić. Imam 22 godine. U horoskopu sam lavica, obožavam snimanje, putovanje, pjevanje, modu i politiku. Odlučila sam početi snimati za YouTube jer mi je to želja još od djetinjstva. Na mom kanalu će biti vlogovi, tematski videi, modni savjeti i još razni savjeti i svašta nešto. Videi će izlaziti 2 puta tjedno, ponedjeljkom i petkom. Sad, zašto sam odlučila sve ostaviti iza sebe i krenuti iz početka? Razlog tome je kvaliteta videa, bolji editi i načini na koji sam prije snimala video mi se nije sviđao. Sad, da ne mirišem postepeno sva videa, odlučila sam sve zatvoriti i krenuti iznova. Znam da bi neki rekli da sam luda sve to ostaviti iza sebe i toliko puno pratitelja, ali eto tako sam odlučila. Ako vam se video svidio, kliknite ono maleno dugme subscribe i pretplatite se na moj kanal, zapratite me na svim društvenim mrežama. Se vidimo već u idućem videu koji će izaći jako brzo.